Smetovi na Pešteru dostižu 40 cm visine. Udari vetra su toliko jaki. Mnoga sela bila su odsečena od ostatka sveta. Štab za vanredne situacije opštine Sjenica je u stalnom zasedanju. Tokom noći da iz Smetova koje je prouzrokovao olujni vetar izvuku više od 20 osoba. A razmišljaju i o uvođenju vanrednog stanja. Posle mnogobrojnih destinacija sa ekstremnom klimom, Aljaske, Grenlanda, Svalbarda, Murmanske oblasti, Ruskog Sibira, to jest najhladnijeg naseljenog mesta na svetu, Oymyakona, došlo je vreme da poseti mesto koje se nalazi na svega par stotina kilometara od moje kući, stanište retkih ptica i autohtonih vrsta. Poslednja divljina Evrope, najhladniji naseljeni deo Balkana, takozvani Balkanski Sibir, zavičaj mojih prijatelja Sapka, rendžera sa Peštera i Ace. Ostalo mi je da samo spakujem stvari i krenem na put. Prošao sam Čačak, put nastavljam preko Zlatibora i Zlatara. Tari su dobro odradili svoj posao, nije ih iznenadio sneg u januaru, kako to zna da bude. Ja sam na nekih možda 15-20 km od Sjenice, moje konačne destinacije. Pogledajte ovaj krajolik, kako je lepo, sve pod snegom. Evo nas u glavnoj pešačkoj zoni ovde u Sjenici. Ovde je klima dosta nepredvidiva. Osjeća se planinski vazduh. Jesi Sapko, brate moj? Dobrodošao. Hvala ti puno. Narednim danima ćeš vidjeti zapravo eksploziju različitih ukusa, rad gostoprimljivih ljudi, najlepše prirode u Srbiji i eto šire na Balkanu. Onoga što ćeš vidjeti, što nas zapravo okružuje, formirat ćeš neku priču šta je zapravo Sjenica. Gradom dominiraju crkva Svetog Petra i Pavla, kao i džamija Sultana Valide, jedina carska džamija u Republici Srbiji. Recite meni, Sapko, kako je Sjenica dobila ime? Ovuda je prolazio taj put koji se koristio na putu Dubrovnika do Carigrada, taj carska džada, kako su je nazivali, i ti putnici, namenici, trgovci su odmarali ovde svoje konje koji su pasli travu i upravo, odnosno senu, i otuda je dobila, dakle, naziv, ime Sjenica. Ova lepa kuća sigurno nešto predstavlja. Ja ću biti malo iskren, što se kaže, turistički kompleks koji je zapravo trebao da predstavlja kako je sjenička kuća izgledala, dakle, u gornjem dijelu pravoslavna i bošnjačka soba, dok se u donjem dijelu nalazili, dakle, specijaliteti sa ovog kraja, poput sjeničkog sira, pršute, suruka. Trenutno njena namjena nije u takvu svrhu, ovde se nalazi biblioteka, turisti kad dođu, ko ti neće da dođu ovde da čitaju knjige, nego da vide zapravo kako izgledalo iz tog perioda. Nadam se da će se, eto, ona vratiti svojoj pravoj nameni i da, eto, kad ti sljedećeg puta dođeš da ćeš moći da posetiš unutra i da vidiš kako. Nadam se da će biti tako kao što zboriš. Menadžment hotela Borovi pozvao nas je na njihov čuveni domaćinski doručak. Ovo je sve domaće. Šta se ovo radi ovde kod vas? Šta je ovde na stolu? Kajmak bivoleći sa farme Carečina u sklopu hotela Borovi. Paprika punjena ovčjim mlijekom, domaća pršuta. Samo kad bi mogao miris da vam prenesem, šteta što ovi telefoni i to ne rade. Kako se ona puši? Nusrete, da li mirno spavaš? Ovo što kaže, ovo nije hrana, ovo je lek. I jeste lek. Nevjerovatno. Šta imamo s noću? Da. Jedeš kajmak, ubija 30 ljudi. Možda je kalorično, ali ovo je fantazija. A pogledajte ambijent. Kamin u pozadini, dobro društvo, dobra hrana.
Da vidite turističke brošure Srbije, prva slika je kanjon Uvca i njegovi meandri. Samo što nismo stigli do Vidikovca, Molitva, možda čak i najlepše tačke Srbije, stanište beloglavih supova. U sklopu samog rezervata Uvac nalaze se 3 jezera. Zlatarsko, Sjeničko i Radojinsko jezero. Dobrodošli na Vidikovac Molitva, jedan od najlepših na Balkanu. Pogledajte vi samo ovu lepotu. Beloglavi supovi, meandri Uvca. A Milina gleda tih meandri. Sapke, došli smo na jedan od najlepših vidikovaca Srbije, Balkana, možda i Evrope. Po čemu je on poznat? Vidikovac Molitva. Inače, on dobio ime po tome što se ovde nekada ljudi davno molili Bogu da padne kiša kada su bile velike suše. I upravo po tome i dobio naziv. Inače, dođu ljudi i sa te platforme upravo gledaju na ove prelepe meandre i letove beloglavog supa, naprave fotografije i fotografije odavde možete vidjeti, dakle, svuda po svetu. Sve više ljudi sa strane koji dolaze ovde, ali eto, pored tih meandra uživaju u letu beloglavog supa, ptice, čija je kolonija jedna od većih ovde u Evropi, sad broji blizu 700 jedinki. Inače, sama zaštita je upravo krenula zbog beloglavog supa, koji je bilo svega nekoliko komada da bi se došlo do te impozantne brojke. Oni su čistači prirode i upravo je ovde priroda ta koja diktira tempo ovde i koja je, dakle, isklesala sve ovo ovde što zapravo vidite. Ljudi sa svih strana sveta dolaze ovde i uživaju upravo u ovom Sjeničkom jezeru, pored druga još 2 jezera koje imamo, to je Zlatarsko i Radojinsko, i sva su 3 jezera u sastavu ovog, dakle, specijalnog rezervata prirode Uvac. Šta si mi van kamere rekao da beloglavi supovi imaju istog partnera celog života? Oni su interesantni po tome, eto vidiš ti, ljudi varaju žene svoje, danas je normalno nekako da se vara. A vidite, eto, ptica beloglavi sup ima partnera za ceo život. Gine mu partner i ne traži drugog. Jednostavno je večito vezan za svog tog partnera. Ovde ćeš, eto, imat prilike da ih, dakle, vidiš, posebna draž je vožnja čamcem i poseta ledenoj pećini, gde se nalazi taj nakit star i preko 25 miliona godina, pa su isklesani nekako i ljudski likovi i imate, dakle, i drugih nekih predmeta koji su obrađeni, tako reći, tim stalagnitima i stalaktitima, ali to ćemo nekom drugom prilikom u maju kad bude lepše vreme, pa ćeš ti da uživaš, dakle, i iz neke druge perspektive. Inače, ovo nije jedini Vidikovac, svaki deo je sam za sebe Vidikovac ovde na Sjeničkom jezeru, ali eto, ovde Vidikovac Molitva i preko puta ledeni Vidikovac, poviše ledene pećine su nekako najpripremljiviji za turiste i nekako su povezani putnom infrastrukturom, pa je najlakše do njih i doći. Koji je tebi lično najlepši? Pa ja nekako podjednako volim. I iz drugačije perspektive se vide meandri, pa tako nema tu nešto odvajanja, i jedan i drugi su mi baš onako super. Da idemo, Aco, na Sjeničko jezero? Sjeničko ili Uvačko? U povratku smo napravili pauzu na Sjeničkom jezeru. Naš drugar Ildan ovde ima vikendice pod nazivom Moskva. Klopali smo, cirkali smo kafu sa fenomenalnim pogledom na zaleđeno jezero. Aco, došli smo ovde u tvoj kraj, takozvani Balkanski Sibir, grad Sjenica. Kako uopšte ljudi žive u takvim uslovima? Kako se bore? Pa Ivo, pravo da ti kažem, sam narod, oni već preko leta pripremaju te zalihe hrane koji će da koriste tokom zime, zato što su ovde ekstremno niske temperature, ljudima sa sela je pogotovo dosta teže da dođu do grada
jer udaljenost je po 20-30 km, iako su ti putevi većinom zavejani po par metara, visina snega metova je po par metara, i oni to već preko leta hrane stoku, pripremaju namirnice, sakupljaju žitarice, prave brašno i to u većini slučajeva koriste da bi opstali tu na tim nižim temperaturama. Međutim, pored toga i oni isto pripremaju drva, ugalj da bi mogli da se podnose, da prkose toj temperaturi, tako reći. U principu, ovde mogu da kažem još da su ljudi dosta navikli na te ekstremne uslove. Temperatura idu od, da kažemo, -10 pa do -39, koja je najniža izmerena temperatura na ovom području. Možete samo da vidite kakva je priroda, to je pustoš. Tu su ljudi jedni od drugih po par kilometara udaljeni. Se međusobno pomažu, ali pomoć je baš daleko. Kako se ti obučeš? Nosiš? Pa mi sjeničaci se na taj neki način čeličimo. Vidiš, lagana odeća, duks i to, ali iskreno u ekstremnim uslovima isto se mi malo oblačimo, ali sve do čoveka. Krenuli smo ka srcu Pešterske visoravni. Ko su u stvari gorštaci? Gorštaci, to su ljudi koji žive zapravo na ovom području, ljudi koji žive u skladu sa prirodom, planinski ljudi koji i dalje gledaju nekako da u skladu sa ovim vremenskim teškim uslovima i dalje opstaju na ovom području, bore se sa svim nedaćama, njih ne interesuje grad. Ima pričao, kaže, oni u grad odu, razbolesi i vrate se odmah ovamo kako bi je zdravili. Dakle, gorštaci su ljudi koji inače i duže žive, planinski ljudi, prirodni ljudi, sa Peštera, pravi, ovo je njihov dom, snažni ljudi, Pešter je njihov dom. Njima je muka i kad moraju. Pa i kad ode on teško mu pada, ali što mora, eto, zbog namirnica i zbog drugih. Hvala Bogu, ovdje imaju sve na dohvat ruke. I čistu vodu, imaju stoku, svoje proizvode, bukvalno su sami svoji ljudi. Svaka čast. Pogledajte ljudi moć Peštera. Inače, Pešterska visoravan je jedna od najvećih u Evropi, najveća na Balkanu. Ceo ovaj pojas je na 63 km², otprilike na 1150 metara nadmorske visine. Onako žeži, mada lokalci sad kažu da uopšte nije ona prava zima, da je ovo za njih proleć. Moćno izgleda Pešter, stvarno, u ovom zimskom periodu. A li ti je favorit neka sezona? Pa, let. Je zbog više aktivnosti ili... Pa, može se reći, ali ipak Pešter leti je mnogo čarobniji nego zima. Sapko, ranger sa Peštera, zna o ovom kraju možda i najbolje, pa će nam on objasniti gde smo, šta smo. Dakle, mi se nalazimo u specijalnom rezervatu prirode Peštersko polje, koji je Vlada Republike Srbije proglasila 2016. i dala ga na upravljanje turističkoj organizaciji Sjenice. U neposrednoj blizini se nalazi, dakle, mesto gdje je izmerena najniža temperatura, a mi se ovdje, dakle, nalazimo pored Pešterskog jezera. Vidite sad kako je zaleđeno i zapravo kad već krene toplije vrijeme, ovo je prava oaza za veliki broj ptica koje zapravo nalaze svoje utočište, pa upravo zbog toga se mogu i vidjeti ove posmatračnice, jer sve više ptičara dolazi i jedinstven je taj proizvod bird watching. Divljina nekako, sve je, dakle, divlje, sve više ljudi dolazi odavde ovdje da pešači, da vidi zapravo kako žive ljudi na ovakvim minusima i eto, dođeš sa svojim prijateljima, da se organizuješ i da uživati u ovim nepreklednim pašnjacima, ali i u velikom broju ptica koje borave ovdje kada ugreje sunce i kada krenu malo veće temperature. Ako me uopšte nešto podsjeća na onaj ruski Sibir, to je ova vrlet ovdje na Pešteru, taj miris vazduha, ta zimoća koja vas nagriza, ono, lepo i surovo u isto vreme. Pitaju me kako zakazujemo dejt sa devojkama na tako te niske temperature, mi kažemo čekam te do -30 posle kutkurima. Pogledajte i ovu prirodu, slobodu, morate da doživite ovo. Peštersko jezero, okovano ledom.
Kako vi Sjeničanci tako dobri ljudi, ne možete se pokvariti, pa ko će se pokvariti na ovako niske temperature? Ovde se deca ne boje vukova, ovde vas mraz nagriza, prosto probija kosti. Ovde se 6 meseci spremaš za zimu. Jedan od razloga zašto je Pešterska visoravan jedan od najhladnijih delova Balkana, zato što je opasana sa 7 gora, Jadovnikom, Golijom, Zlatarom, Javorom, Giljevom, Žilindarom i Ozranom. Prosečna nadmorska visina je preko 1000 metara, otuda stalno strujenje vazduha. Jednostavno hladan vazduh koji kruži nema gde da izađe. U prevodu Pešter označava staru pećinu. Ovde gde pucaju drvo i kamen, gde zima često menja ćud, pa ne čudi što je ostao mali broj ljudi koji se bave stočarstvom. Uglavnom se drže autohtone vrste, koje su oguglale na oštre pešterske zime. Od njih se prave brojni delikatesi, pečenje, pršute, sirevi, kajmak, paprike u pavlaci. Dobrodošli u Karajukića bunari, na najhladniju tačku Balkana. Ovde se mrzne krv u žilama. Ovo je najhladnije noćas bilo -10,5. Recite mi, ovo je sad neobično toplo za ovo doba godine. Pa jeste, kako da ne. Koliko je obično bi bila sad temperatura u januaru? Oko 30. Da. Oko 30 pa i možda i niže. Ko je najniže? 39,8 je bila to jutro. Najhladnija temperatura u naseljenom mestu. Jer ovde je 1160 nadmorskih. Po 2 meseca bi u toku zime ranije 30 ne bi se skidala temperatura. Od 30 do -25 od nule. Znači po mesec, 2 to bilo. Negde sam čuo da je podatak da je ovde prosečna temperatura na godišnjem nivou oko 6 stepeni. Kad uzmete i letnju i zimsku. Jeste, tako. To je dosta hladno. Mada ovde kod nas i kad je toplo, kad počne da duva taj vetar ovde, to je severozapad. I imaš osjećaj da je još hladnije zbog vetra. A recite mi, koliko utiče vlažnost vazduha na hladnoću i to? Pa jeste, kako da ne, mnogo utiče, jer tu ipak, tu je reći su ovde jezero sa te strane, znači ti vetrovi kad se skupe ovde sa 3 strane, to se zove takozvana ruža vetrova i onda je baš ono hladno, stvara tu hladnoću. Gde sad pičemo, ljudi? I dalje Pešter, ali idemo u Đerekare i drvo ljubavi koje pruža ljubav i pozitivnu energiju svim turistima koji dođu tu. Zapravo, sama simbioza sa prirodom deluje pozitivno za čoveka, sad ćeš ti to i da osjetiš. Jedva čekam, moram ti priznati. Inače, sve ovo jedna ogromno je u pitanju prostranstva. Sama zaštićena zona, dok je Pešter preko 60 kvadratnih kilometara, ova zaštićena zona je 3117 hektara, mi ćemo sad samo jedan deo da vidimo, eto, na kojoj smo mi visini sad? Oko 1000 metara nadmorske visine. Ti ćeš sad samo jedan deo da vidiš, na leto te tek očekuje još neke lokacije, jer s obzirom sad na snijeg i vremenske uslove, nešto za sledeći. Tako je, pozivnicu. Hoće sad samo malo golicamo maštu. Može. Nekoliko puta je udarao grom u ovo drvo i dalje buja. Novi izdanci, ovo je neverovatno. Šta je majčica priroda? Drvo ljubavi. Upravo zbog toga ono vapi za svojim prijateljima i kogod dođe, pa evo ti Iv, da vidiš i zagrliš ovo peštersko drvo ljubavi i da ga poljubiš. U skladu sa prirodom, razmena energije. Imaš svu ljubav ovoga sveta. I na Staroj planini kad sam došao na Midžor gore, počeo sam da vrištim. U ovakvim predelima surove prirode stavno kuljaju emocije. Osjeti se ta energija odmah. Pešter je ono kao što su ljudi opisivali. Đerekarska reka, inače čuveni meandri Đerekarske reke. Poznate kao i reka želja, sad jednu grudvicu uzmi, napravi, zažmuri i zamisli želju u nadi da će ti se ispuniti kad dođeš na leto. Jel čujete tišinu? Neobično je za ovaj period godine da je ovako visoka temperatura ovde. Moćno izgleda Pešter, stvarno, u ovom zimskom periodu i teško je odrediti da li je lepši zimi ili leti. Svaka sezona
ima neku svoju draž. Došlo je vreme da se vratim u Sjenicu i probamo njihove čuvene ćevape. Ljudi, znate za onu raspravu ko je najbolji ćevap? Sarajevski, Pazarski, Prizrenski, Banja Lučki. Evo, prvi put imam priliku da probam sjenički ćevap. To jedeš bez soje ćevape. Gdje si god jeo, to ti je soja. I u Pazaru. Moramo da probamo. Lepo mirišu. Jedino se još kod nas ne stavljaju soje u ćevape. Gledati evo. Recite mi, koja je ta razlika između pazarskog i sjeničkog? Ovo je čisto meso. Ne stavljate oja, ništa? Ništa. Meso i so. To je to. I sve sa Peštera, meso. Lokalno. Fantazija. Znači, stvarno, nije zato što sam ovde sad sa lokalcima pa hvalim. Došli smo u saunu da se krčkamo, topimo ove kalorije. Surovu zimu ne možeš da pobediš, sem da naučiš da igraš po njenim pravilima. Da bi je nekako progurao, treba će ti nekoliko kaca sira, suvog mesa i 30 metara drva. Možda ti nešto i zafali od ovih stvari, ali ne i toplina duše stanovnika ovog srdačnog kraja. Ako vam se svideo video, share, like, subscribe. Vama 1 sekund, meni mnogo znači.